Mu nteko rusange ya Loni yabaye tariki ya 12 Nzeri 2025 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu 142 byatoye umwanzuro ushyigikira ko Palestine igira ubwigenge, ariko Isiraheli na Amerika byo bitera utwatsi uwo mwanzuro ubonwa na benshi mu banyapolitiki nk'umuturambye wo guhagarika burundu intambara Isiraheli ihanganyemo na Hamas ishinze imizi mu ntara ya Gaza muri Palestine. Abategetsi b'ibihugu bitandukanye ubwo bari muri iyi nteko rusange ya Loni nta n'umwe utaramaganye ibikorwa by'intambara bya Isiraheli kuri Gaza. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Autant de valeurs aujourd'hui anéanties dans les décombres de Gaza. Mu gihe abahawe ijambo bose muri iyi nama nta gushidikanya bahitaga batega amatwi ugiye kuvuga kuri Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Isiraheli, we siko byahise bigenda kuko yabaye akigera ku ruvugiro abandi bamuvugiriza induru, bamwe barasohoka muri sare hasigara mbarwa. Please order in the hall. Komeye mu majyepfo ya Isiraheli ukica abantu barenga 1,100, igafata bugwate abagera kuri 250. Mu myaka ibiri intambara yo muri Gaza imaze, habaye byinshi muri byo akaba ari by'ingenzi ugomba kumenya. Icyambere ni ugufunga inzira zinyuramo imfashanyo. Nyuma y'igitero cya Hamas, Isiraheli yahigiye ko izaruhuka ari uko umutwe twaje intwaro uzaba uvuye muri Gaza burundu, ni ukuvuga Hamas. Kugira ngo ibyo bigerweho yarashe ibikorwa remezo birimo amagorofa, ifunga n'inzira yatekerezaga ko abarwanyi ba Hamas banyuramo. Ingaruka icyemezo rero cya Isiraheli cyagize nuko abaturage bo muri Gaza bagoye no kubona imfashanyo kuko inzira nyinshi zinyuramo zafunzwe, zaba izo ku butaka, izo mu mazi ndetse n'izo mu kirere. Ibi rero byatumye muri Gaza hibasirwa n'inzara ikomeye itarigeze ibaho. Minisiteri y'ubuzima yo muri iyi ntara ya Gaza igaragaza ko nibura abantu 177 barimo abana 36 bamaze kwicwa n'inzara, kandi ko hari benshi bugarijwe n'ibibazo bikomoka ku mirire mibi. Icya kabiri ukwiriye kumenya ni amasezerano y'agahenge. Ku itariki ya 24 Ugushyingo 2024, Isiraheli na Hamas byagiranye amasezerano y'agahenge ya mbere kugira ngo habeho igikorwa cyo guhererekanya imfungwa zirenga 300 z'abanyepalestine n'imbohe 81 z'abayisiraheli. Aya masezerano yari yagezwe